we are so concerned about the heavy drinking that is happening, and therefore the many misbehavior that happen on our roads, particularly in the residential areas. Ushone bandla ngemakhulu lasikhombisa nelishumi nemfica etingotini tetimoto kusukela kuqala lenyanga lisetulu. Bekubanjwe inkonzo yekukhumbula inzima ledlalwe ngibulelwa mkutukana lwatiwa ngelazahara kuhlabelela. Ngishona kanjalo ke langa lesihlanu langa sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba teSiswati like SABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi le tindzaba tiyatholakala ku YouTube na ku X na ku Facebook. Chumana na SABC News. Shayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe lobanga ngitipi tingathi nikhungethene ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Kushone bandla ngemakhulu lasikhombisa nelishumi nemfica etingotini tetimoto emavikini lamathathu enyanga yengongoni nalekusibalo lethi indvuna tekufutsa sindisiwe Chikunga sehlile kancane nacathaniswa neminyaka leyengcile. Chikunga usemkhankasweni uqashisa mayelana nekuphepha emgwaqweni kanzi ngilapha khiphe khona letibalo temgwaqo tesifundza ngalesikhathi semaholide kuphela kweminyaka. Kulemniningwane yasekhathi kulamalanga laphithitelako indvuna ivakalise khathatheka ngesithombe lesivetwa kulemniningwane yasemgwaqweni tsasuka nje. Indvuna ithimba ngene lenkulu lokhu ngushayela ngalitubane lelecile kungafaswa kwamabhande kuba bethincwasithe kushayela timoto lipheyelwe ngumthelo nemathayi laphelile. Sikhathi semaholide leseluliwe sikhathatha kakhulu njengoba siholele ekwenyukeni kwemthamo wetimoto kulesikhathi. Timbela sonto tina 70% wemthelela wetingoti temgwaqo. We are concerned with this long weekend. I'm a Christian. I should be very happy about the Christmas weekend. Indeed, I will find time to go to church. However, we are so concerned about the heavy drinking that is happening, and therefore the many misbehavior that happen on our roads, particularly in the residential areas. Indvuna ivakalise khathatheka ngaliminingwane emgwaqo kanyalo. Lokubondekene nobethi ingoti tehlenga 0.8% naqathaniswa nesikhathi lesifanako nyakenye. Chikunga uthi igameko letinyenti tibonakala eGauteng kwalandzela iKwaZulu-Natal. Gauteng has recorded 187 fatalities, which is a 23.8% increase compared to last year. Because last year they were at 151, which means that this year they've added 34 dead bodies. KwaZulu-Natal has recorded 135 fatalities, which is 6.3% decrease compared to last year, which because last year they were at 144 fatalities. Kuboshwe bashayela bangetulu kwetingwa etintsatfu nemakhulu lasihlanu kuvelonke ngemacala lehlukene kwephula umthetho wemgwaqo. Our law enforcement officers conducted 423 roadblocks nationally, in which 753,823 vehicles were stopped and checked. A total of 173,307 infringement notices were issued. 1,333 vehicles were discontinued. 2,619 vehicles were impounded. And 3,573 motorists were arrested for various offences. Indvuna icele bashayela ukuthi baqaphelisise baphinze banake emgwaqweni lesikhathi semaholide akhesimsim kwendela kugwema tingoti temgwaqo nekwehlisa kushona kwabantu emgwaqweni. Kusenjalo tibengetulu kwamashumi lasiphohlongo tingoti tihambe nemphefumulo eLimpopo. Ku-N1 bewusetulu umthamo wetimoto kanzi lesifundza singuleso lesihlanganisa imigwaqo leya emaveni labomakhelwane. Tiphathimandla futhi ema-tollgate lamanqanda lesifundza bekabhalisa timoto letingetulu kwemkhulungwane ngeli-hour. Tingoti-ke tiyenyuka. Kamuva nje kusinze abantu abalishumi nesihlanu ngaphandle kokulimala ngemva kokuthi
itekisi bahamba ngalo ligicike ngaphambi kokuthi lokhele umlilo. Bashayeli bafuna ukubona betemthetho bagcwele emigwaqweni. It's been okay. I mean, yesterday was a long wait, but it's Christmas time, so it's expected. Yesterday was a bit of a long wait, but today seems to be running smoother. Yesterday? Yeah, just yesterday. Queues and people. I think now it was only in the morning when there was a bit of, the number of people was just too much in the morning. But right now, I think the time that I spend now is different from the time that I spend in the morning. Umthamo wetimoto bowuqashiwe ke eBeitbridge eMosina. Baphathi baligede bathi babophe abantu bekuqhamuka labanyeni abekade bakunamaphepha labagunyata ukuthi babe kuleli ngalokusemthethweni labe becalele igede. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba ngemsombuluko lotaka kungikhisimusi ngabe sekucaliye ngiyavakala kuvungutela kwemoya wakhisimusi ngakini uphendule ngalendlela. Hey umoya wakhisimusi uyazwakala nokusebenza kusasebenzeka isidalo umuntu useyehudula nje akusasebenzeka impela. Bona manje ngishingane encane yabona ukuthi ukhisimusi sowufikile indlela nje abantu abaphithizela ngayo noma uhlangana nabe emadolobheni. Kakhulu yavakala umoya uyavunguta. Umoya wethi 25 December 25 December ngemsombuluko kungikhisimusi kwangathi wonke umuntu kangal enjoy lelanga futhi sithi hlonipheni. Khisimusi la kithi kuyafanana wonke emalanga. Makhala ngibona nyakata kambalwa kahle thina vela kuyafanele Monday to Monday. Enzaweni yangakithi sewuqalile umoya wakhisimusi abantu labanyende kakhulu bajabulile labanye baphithithela bachamuka nemaplastiki baphethe indvo tabo sisho sithi yepi. Umoya ovunguzako uyabonakala ukuthi njena uChristmas selafikile ngombana emamall kugcwele khulu abantu bathenga izambatho zabantwana begodu bathenga nokudla ukudlula lokho kuphathi konyaka nje. Enzaweni yangakithi Msakati kimi la ngihlala khona eMathula ihlala ibhizi yafana nje iChristmas January into yinye vele nje kuhlala kunjalo nje akunamehluko ukuthi namhla ngeChristmas noma njani kuhlala kuphithithela nje ngendlela yakhona. Ya Msakati ngapha ngithi bese kucelile kuyaphithizela manje negoli lidilikile linje linemibuzo esingakhona ukuyiphendula ebagqoke kuhle kumnandi uhlotshisiwe nesayidrive zithi halala happy. Mbona ke wembukeli SABC ngeke etfesa kudiphendulela ngawo. Kubulewe umuntu umunye kwebiwa netimoto telihlobo le4x4 letisithupha letweliswe ngalokungemthetho eMozambique. Letimoto ke tebiwe ematekenyeni tfuteneleke iCoast Bay enyakatho yesifundza iKwaZulu Natal. Lokhu kwende kanje nobe kwalethwa emaphoyisa lamanyenti kutelwisana nebugebengu kulendzawo. Cishe sekuphele iminyaka lelishumi umkhanya kude ulwa nebugebengu lobendekeke kende lihlanganisa leli neLeMozambique. Kubulawa kwabantu, kwebiwa kwetimoto, kuyingcenye yalobunye bugebengu lobusetulu. Ngenyanga yakholwana emaphoyisa athola itimoto letinge-63 kuletilikhulu ne-20 letebiwe edandluliselwe eMozambique. Kuboshwe abantu labalikhulu kufaka ekhathi nangcondvo walobugebengu. Ngekusho kwamaphoyisa eMango kubulewe munye umuntu kusehlakalo sekwetshiwa kwetimoto labanye labahlanu itimoto tabo tiwelisewe eMozambique. Ezinye zegameko umsakazi zenzeka ebusuku ke amaphoyisa asuke engekho ke emnceleni bese ziyenzeka ke zisahamba umsakazi imoto ngoba ngikhuluma nawe nje umsakazi kunabantu abanye ababulewe kunomuntu obulewe wathatha imoto. Emaphoyisa athi kuyachubeka lokwebiwa kwetimoto kulendzawo kepha noma kunjalo letindzawo tibukwe ngeliso laloheya. Sithumela amaphoyisa emkhanya kude hayi ngoba engekho amaphoyisa khona. Sithumela amanye amaphoyisa ukuze osizana nozakwethu lapha abasebenza khona. Ingakho sabona ubugebengu sekuthe ukwehla. Asekhona ke amaphoyisa wakaphiki. Ngicabanga ukuthi umphakathi uyazi ukuthi ngesonto elidlule sithole amaphoyisa amaningi ngaphezulu kwe1,000 afikela eprovince. Achithwe ngebuningi emaphoyisa kulamaholide aKhisimusi etindzaweni letinebugebengu letifana nemkhanya kude. Masipala wesigodi iOR Tambo eMpumalanga Kapa uthi nalowe wende incubekele embili ekwetfuleni titsi ngoncandi bangasatfutfukisa kulokhu lesibekwendile. Sodolobha walo masipala Mesuli Nqodwana uvete tingcinamba nentfutfuko yalomnyaka wa 2023. Oti iOR Tambo sinabo masipala labasihlanu lekufaka ekhathi King Sabatha Dalinjewe Mthatha nePort St John's. Phambilini kungaboni ngasolinye kute politiki kwaba nemthelela lomubi ekuphakoleni kwetinsita. Kepha lo masipala uthi sewutilungisile letinye tinkinga lebewubukane nato.
We have made a fair attempt to ensure that our outlook in water supply in our communities improves. We are not where we are supposed to be, but we can easily put guarantees that we are doing everything in our power to ensure that at least where there are schemes that have been constructed and finished, there is water. Tikotsi letilishumi nesiphohlongo titawuhlomula kuleminye imiklamo yemanti ilukwethu. Takhamuti tithi setikhatsele kuswela emanti. Siziva sichulumancile kakhulu ngoba sinamanzi. Kuba ke si free na kwizifo bese sithanda ukuqheleka. Itoilet into yokuqala. Ngeke uhlale emzini ongena toilet kaloku because akumathafa. Lo masipala weScotty uArtambo uke wabukana netingcinamba letiningi lomnyaka losetulu. Uthi ti-70 tawo tikulungele nyalo kubukana nanoma ngabe ngutiphi tingcinamba letingahle tivele. Umhlabeleli lophumelele tindondo bulelwa mkutukana lowatiwa ngelazahara ukhunjulwe emndeni bangani nebalingani bakhe emkhakheni wemculo. Zahara uchazwe njengemuntu lebekanebunvu lobekanakekela nako futhi lohlala kulungele kusita umuntu lomdzingako. Inkonzo kumkhumbula bebanjele eEast London ICC eMpumalanga Kapa. Tihlobo bangani balandzele nebahlabeleli baseMpumalanga Kapa babambe inkonzo yesikhumbuzo yalona longasekho emhlabeni bulelwa Zahara Mkutukana East London ICC ngaphambi kokuthi afihlwe kusasa. Zahara washona evikini lelengcile ngemva kokugula emaviki nje. Kanzi ukile wabukana netingcinamba letiningi letifaka ekhatsi tinkinga tetimali kulomkhakha wetekuhlabela. Zahara wachitha isikhathi sakhe lesinyenda kulomkhakha wetekuhlabela seJozi. Bekathi njalo nakangena estudio akhiphe ingoma leshisa tikhotha ihit ngelwasemtini vani nje mbukeli. Bahlabeleli bakhona namhla bamhloniphe ngetindlela etehlukene. Lawe basondzele naye bathi Zahara beyangumhlabeleli ohlukile nje analithalenta lakhe yedwa. Ngentuluko lokho bathi bekathanda kakhulu umndeni wakhe. At the beginning of her career, she surprised the entire country. Zahara became an instant superstar with one single. Something that many artists achieve on their 6th or 7th album. Zahara loved her family with all her heart. I believe that at the last moment she let go because she had been through too much. So many things that all of us don't know. From a very young age, obulelwa ibingumuntu olobuntu engayithandi intwembi. Engumuntu onethemba and engumuntu osuka kwikhaya elenkonzo engumuntu onenkolo. She was a believer. Ukuthi njengobulele besitho babhayi ngasithathu babhayi mandele ukuchilo wathi wenzele ipurpose yakho xa uqibile uyahamba uqibile ngentombi yami angazithi ntombi yami nje uqibile ke mama wethu hayi uqibile ntombi from his army will always love you must. Zahara utawubekwa endlini yakhe yokugcina kusasa. Hamba kahle Zahara uyishile indvuko ebandla. Umculo wakho utsinzela abanyenti ngetindlela etehlukene. Njalo futhi ngiyaphinza ayawuhamba emachawe uyawusala tibongo. Ngisoluko mkhwanazi wenza SABC eJozi. Bengihleli nabangani bami. Congratulations. Kanzike kuletinye nasibuye titolo. Emaphoyisa enyakatho Kapa athi anelithemba lekusata ucetsa nya umkhuba wekembiwa kwemcebo waphasi ngalokungemthetho kulesifundza.
Sikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la SABC hlala nathi sisekhona. Emaphoyisa senyakatho Kapa athanele ithemba lekuthi atawucedza nya umkhuba wekwembiwa kwemcwebo waphansi ngalokungemthetho kulesifunza lokulandzela kutshalwa kwemasotsha kanye nemaphoyisa ehlelweni lelibidwa ngevala umgodi lehlose ngalo kulisana nekwembiwa kwemcwebo waphansi ngalokungemthetho kulesifunza. Njengoba komboyo kwemcebo waphansi ngalokungemthetho kwanza kuleli emaphoyisa nyakatho Kapa atibophelele kulisana lomkhuba kanzi kusukela kuqala lomnyaka bangetulu kwamakhulu bozamazamana babanjiwe eTlenzim emaphoyisa bambe bantu bekuthabuka emaveni ngaphandle labangenawo amaphepha lagunyata kuba kuleli ngemacala ekwemba umcebo waphansi ngalokungemthetho labantu bathabuka eMozambique, Zimbabwe naseLesotho. Kulabantu kufaka ekhathi nalabanye bakuleli ngenyanga yengci kwashona abantu labasiphohlwa ngemgodini wemayini kulandzela kudzilwa kwemgodi bebemba kuwo nanoba kube nedehlakalo ehlathulisa umtimba bozamazama bachubekile nekwemba umcebo ngalokungemthetho. We would like to have opportunities that they can create opportunities because we are taking out the diamonds that they can train people and help us get safety and equipment and we can be miners. Takamuta sitlendika inaseport North tikhala ngokuthi amaphoyisa akenda umsebenzi wawo kanzi kwemboyo kwemcebo waphasi kunemthelelo omkhulu ekwenyukeni kwelizinga lebugebengu enyangeni lengcile mengameli wakuleli sirera amaphoyisa ugunyate ukutshalwa kwamasotsha langetulu kwetinkulungwane letinzathu kulisane kwemboyo kwemcebo waphasi ngalokungemthetho. Lieutenant General Kolisa Otola stressed the importance of safety of our communities and the members performing these duties. She requested members and all involved in these activities to be vigilant, professional, and act within the ambit of the law when executing their duties. Lamasotsha tawuhlala kuletinzawo tinyanga letinzatfu kucapha simo kanzi kusungule letinzawo letimbili esigodini seFrancis Bad kanye nenamakwam kubuka kabandi lenkinga yekembiwa kwemcebo waphansi ngalokungemthetho. Babe wadipulelo Mohale lobeka neminyaka leli-15 uncuse emaphoyisa ukuthi asebenze ebusuku nemini kutfola umuntu lobulele indvodzakade yakhe uthi Takamuta sesoshanguve block NN titiva tingakaphephi njengoba lo muntu lewendele sendo solo usagcwele mathafa lesikila mkhuba sangena egumbini lalendvombatane sayigagadlela sacethe sayikhama yashona ngelisondo ebusuku emaphoyisa athi liphenyo liyachubeka. Isoshanguve seyibe indzawo lehamba embili ngebugebengu eGauteng. Kudlengulwa nekubulawa kwentombatanyana leneminyaka leli-15 ngesikhathi batali bayo balele kushiye umphakathi ushaqekile. Ngifisa ukuthi uhulumende angangenelela kulwisana nebugebengu kulendzawo bungakanzi. Asitiva siphephile titaladeni kanye nasetindlini tethu. Sesitabafihla kuphi bantwana bethu. Ekuqaleni kweminyaka kwatholakala isithumbu semfunzo wamatikuletsheni loneminyaka leli-17 esigangeni ngemva kwekudlengulwa aphindze abulawe. Babe wemufi ucele ukuthi kusheshe kuboshwe loyo lowendele sendo. Lesigebengu lesendo kumele sibanjwe ngoba umphakathi awukaphephi. At least umuntu uthwerwe so receive. Dipulelo utawungcatshwa ngelisonto eLimpopo. Sekunekungabata lokukhona ngekuthembeka kwemaphoyisa njengoba umndeni wakamatlakala eKlerksdorp eNorthwest ufuna bulungisa ngendvodzakade yawo kaMhelo Matlakala. Lo mndeni uthimbila isafani kulandzela ingoti yemoto leyandlula nemphefumulo wendvodzakade yawo lebe neminyaka lenge-21. kaMhelo washayiswa imoto atama kweqa umgwaco ngenyanga yengci nga-2019. Lo make ushacekile ufuna bulungiswa ngendvodzakade yakhe leyandlula emhlabeni ngeminyaka wa-2019. kaMhelo Matlakala lobekanele kusasa lelichakatile aphindze abe ngumfundzi lophasa ngemalengiso washayiswa imoto ePotchefstroom ngengci nga-2019. Kusolakala ukuthi umshayeli wale moto leyamshayisa bekadzakiwe kanzi naye ukuvumile lokho. Intention yamuntu uthula ngwanaka. Ekera batla go dira hit na. Lo mshayeli bekahlose kushayisa umfanami abaleke wabese uvinjwa ngilomunye lowethule bufakazi emaphoyiseni. Lesalisite statement sa ku police station. Matlakala ushacekile kuva ukuthi umsola sewukhululiwe. Lo mndeni ufuna bulungiswa. Ke batla justice for ngwana. Ngifuna bulungiswa.
angeke abulala umfana nami abese uqhubeka nempilo yakhe kwangathi akumange kwenteke lutho. Emaphoyisa athi kuvulwe lidokodo lekubulala ngalokungenhloso nekushayela athakiwe. Kanti lokhulumela emaphoyisa uthi lelicala lamiswa kulinza imiphumela yeluhlolo lwetshwala. We can confirm that the said case was registered in Potchefstroom. Investigation has been done. We are only waiting for the result regarding blood specimen for alcohol analysis, which were sent to National Department of Health Forensic Chemistry in 2019. We have also embarked on a request to fast-track the process. Ulindzele bulungiswa njengoba indvodzakati yawo beyinele kusasa lelichakatile. Kanti futhi bekasejuden eNyuvesi yase Northwest ngalesikhathi sekushona kwakhe. Kanti ke imakethe tetimali irandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Ingawuketa lamuhla ngemva kwetitolo sikhona simo selitulu nimudle kahle ikhisimusi sijabule sibuye nganeno.